Jauh-jauh tu sa kajam naman na makai tina na sulivat. Saka tu so kajam naman aurija supui na kai no atsamas imazai to tau chikar ni marku. Imazai to ita kayan imazai to ita karan pajuta puru katu tiro akaran. 马可福音1章1节到13节。Aichu mawa na katagil na penakarwarwa akai ya patara di Yesu Kristo wa alak no cemas. Namaya tutsu wa zo akai itwa vincikan ni Isaya. Aro pakalakalang to warung no cemas. Ibu cemas, pai pasuno, semekau laken tuaku saskaulan pakitau sangas danusun, uri masak tuasu jaran, ijo cau-cau jemau cau-cau I cemer-cemer, ibu maya tusu, asaki ya uri jaran no cemas. Sano seveci ya uri pakazuanan ni maju ayah. Mano mapasu suanga aichua sini veci ka kai. Pai, ijuanga I carera di Yohan. Temau cika-cika ramaya tutsu. Kiumalu tuanu warung sano kipaki rau-rau. Au ki sipa zekat no cemas pasarisario ayaya. Sa paki rau-rau tua marka cau-cau. Pai, vai-vai ka sema jaya maju sepasa Yuda mapolat. Katua se Yerusalem mapolat. Sa kipa semarau ki maju tua pina sari-sariban nia maju. Sa kipaki rau-rau dia maju I pana I Yoridan. Pai di Yohan na kemawa toa kina senseng seman kawa uval no rakuda. Saka na pena rede-rede toa alis. Au kemakan toa karibungu katua alu tainang maka cemer-cemer. Pai, temau cikir-cikir di maju maya tutsu. Izo aza macidil ta pupicur anan tanuakan. Uri mangcuz tevril tanuakan. Kumali zumukum akan sake semua ajai toa jukap ni maju ini kena sejala jakan zalum aku sini paki rau-rau dan umum lakwa di maju uri dala parawasana vavak uri si paki rau-rau dan umum ni maju ayaya. Pai, tuazwa ini ka cuacuai mangtes di Yesu akemasi pasa Galilaya I Nazari sa kipaki rau-rau de Yohan I pana I Yoridan. Pai, sisa laviavingan ni Yesu akemasi toa zalum I pana. Pasunan ni maju tu matu na masuk elev karwarwan. Sa pasung uta tuazwa tala parawacana wawak. Anaki paru wadu-wadu. Leteku-teku sema teya maju. Au maranta uta kaya na kemasi cari wawau maya tutsu. Tisun kusu alak aku sini kilibak. Au kusu kinya tengrayan ayai. Pai di Yesu sawing isaunini apasa saraira.
Nua tala parawasa na vavak. Timadu sepata purua adau. Kilingalingavan ni Satan. Na kitevel timadu tua marka amuji uji. Saka izwa marka sa sekaulan I tari vavau. Kirarai rain daya madu. Aichu kainua semas. Sa tu soka jam-jaman asini pupatarvan tanutem 福音是这样开始的。Aichu mavana katagil na penakarawarwa akai apatara di Yesus Kristo ala kenua semas. Sinaya tentin tu soka jam-jaman asini pupatarvan tanutem 福音常被说是好消息，但它不只是好消息。当年因沉重失落感来到教会的我，就在诗歌和信息中遇见了耶稣。福音不仅是我的好消息，更改变了我的生命。马可福音1章1节的原文所表明的是，起头福音耶稣基督上帝的儿子。对理解这段经文的人而言，耶稣来是生命的更新和全面转化的关键。耶稣基督成为我的救主之后，我的家族也从一人信主到全家信主。在人生路途中，耶稣基督不仅让我的生命从悲剧变温馨剧，也使我在好几次人的不可能中经历他的大能。在看似被死亡隔断的关系中，因着耶稣基督的爱与掌权，生命有了新秩序，福音就这样展开了。Sinaya tu soka jam-jaman saka pasamara-marau jantin tu aichu maza tua sang-sang na sini pasamarau tayawa sang-sang na kayan imazai tua ita karan tagil na penakarwarwa akai di Yesus Kristo ada kenua semas. Saka di Yesus asini pancez auri maka papuwawan tua tia nasi auri nama kaya kasijuan tua mapasilingitin. Sinaya tu soka jaman-jaman asini pasamarau sini padaroi janti nama polat. Saka aicho sini pakini menemukan耶稣基督的福音在我生命中是怎么开始的。Sinaya tentin tu soka jaman-jaman aruta kigaloy na kinunam saka latin na pulingalingao akamelang kinunam tu mana sini pakinum namitanutem saka kainuri。主耶稣，感谢你道成肉身，使相信你的人生生命得更新，不再行走于黑暗中。奉主的名祷告，阿们。Mali-mali atia cemas. Nama siswa tua macai saka valut saka na ijo ngata saruan tu ijo masiswa tua macai saka valut saka titi nama polat datinana Kemudian tu aicho tia kenika cawan tarsevuntin tua macai lakwa taravalu tutin sakamaya mumal ayatoa izo atsemas ana lemawi ana pasamarau tanutin ana masaru ana kiparain tua atsemas paro tanga itemaju izo paro tanga nasi ayaya pasamarau tanutin sakala tinana kemelang hapulingalingau datina veka pasamara-marau tu markaca vitek markaca kakanga tu izo na penakarwarwa akai ori nama kai nama pasilengtin ayaya pasamarau temtin nama polat saka datina na suvlalivat datina na kepalarain tu semas ayakana pasamarau saka mali-mali
Rajana Nasuliva, tu saja kina edawan, taja pingan,